10 prednosti bežičnog kontrolera. Mogućnost upravljanja sa bilo kog mesta. Softver omogućuje brz pristup sa bilo kog mesta. Daljinskim programiranjem se izbjegavaju skupi izlasci servisera. Unapred predviđa zalivanje. U zavisnosti od tipa tla i na osnovu meteoroloških podataka možete kreirati ciklus navodnjavanja. Korisnik dobija 50% manji račun za vodu. Komandna tabla korisnika omogućuje brz uvid i upravljanje daljinskim putem. Možete vidjeti sve vezano za korisnički sistem, uključujući status, raspored, greške i promjene. Jednostavan za korišćenje. Touchscreen ekran i jednostavan softver olakšavaju upravljanje vašim zalivnim sistemom. Čak i bez wireless mreže imate pune mogućnosti programiranja. Nadgledanje protoka. Ukoliko na vašem cjevovodu postoji merač protoka, kontroler će korisniku slati obaveštenja na telefon ukoliko se protok poveća. Na ovaj način imate saznanja o mogućoj havariji na vašem cjevovodu. Ovim se sprečava nastanak štete većih razmjera. Otkriva kratak spoj ili prekid žice. Model od 12 zona konstantno nadgleda električni napon koji prolazi kroz solenoid ventila. Ukoliko je napon previsok ili prenizak, kontroler će vas upozoriti i informisati koji ventil ne radi pravilno. Ova opcija pruža mogućnost rješenja problema pre nego što vaš sadni materijal propadne. Šema navodnjavanja i raspored. Štedi vreme na terenu, mogućnost ubacivanja tlocrta u kontroler. Ovo omogućuje brzo određivanje broja zona, količine cevi i ventila. Ovlašćenje korisnika. Određivanje ko može menjati podešavanja na kontroleru. Zaustaviti neovlašćene korisnike da menjaju parametre na tajmeru bez vašeg odobrenja. Evidencija upravljačke jedinice. Hidrowise sistem evidentira sve. Imate uvid šta je svaki kontroler zabeležio i mogućnost da vidite kada i ko je napravio određene promjene. Kratak spoj, greške pri protoku. Hidrowise promoviše vašu kompaniju na najbolji mogući način. Pomaže preduzetnicima da povećaju obim posla. Klijenti će vas rado preporučiti. 70% klijenata se prijavljuje za usluge upravljanja daljinskim putem.